ассалому алайкум бинандаҳои азизу гиромӣ, барномаи ахбор аст аз телевизиони Тоҷикистон. 31 октябр таҳти раёсати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат, раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. 31 октябр таҳти раёсати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат, раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. дар маҷлиси ҳукумати кишвар нахуст натиҷаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон дар 9 моҳи соли 2024 ва вазифаҳо то охири соли 2024 баррасӣ шуданд. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон натиҷаҳои рушди иҷтимоию иқтисодиро дар 9 моҳи соли 2024 ҳамаҷониба таҳлил намуда, барои ислоҳи камбудиҳо дар назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон вазифаҳои мушаххас гузоштанд. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз доштанд, ки дар 9 моҳи соли ҷорӣ суръати рушди маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ дар сатҳи 8.4% таъмин гардид. дар ин давра ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ беш аз 15%, кишоварзӣ зиёда аз 11%, хизматрасонии пӯлакӣ 16%, боркашонӣ 15%, мусофиркашонӣ ва гардиши савдо 12% ва маблағгузорӣ ба сармояи асосӣ 7% афзоиш ёфта. сатҳи таворрум дар доираи нишондиҳандаҳои мақсаднок 3%-ро ташкил намуд. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд, ки бо вуҷуди натиҷаҳои зикршуда ҳанӯз як қатор камбудиву норасоиҳо ба назар мерасанд, ки аз ҳукумати кишвар, вазорату идораҳо ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ андешидани тадбирҳои таъхирнопазирро талаб менамояд. супориш дода шуд, ки тавассути татбиқи самараноки барномаву нақшаҳои қабулгардида суръати рушди иқтисоди кишвар дар сатҳи накам аз 8% таъмин карда шавад. таъкид гардид, ки дар 9 моҳи соли ҷорӣ нақшаи даромади бюҷети давлатӣ 150.4 иҷро гардида, ба бюҷет дар маҷмӯъ 33.3 миллиард сомонӣ ворид шудааст. роҳбари давлат иброз доштанд, ки дар кишвар дар 9 моҳи соли ҷорӣ ҳамагӣ 334 миллион доллари амрикоӣ сармояи мустақими хориҷӣ ба қайд гирифта шудааст, ки он нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 58% зиёд мебошад. вазорату идораҳои марбута аз пешвои миллат дастур гирифтанд, ки барои ҷалби ҳарчи бештари сармояи мустақими хориҷӣ ба иқтисодиёти кишвар тадбирҳои иловагӣ андешанд. муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни таҳлил ба масъалаи вусъат додани раванди ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ ва рақамикунонии пешниҳоди хизматрасониҳо диққати аввалиндараҷа дода, самаранок ба роҳ мондани фаъолияти ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба масъалаҳои рақамикунонии хизматрасониҳои давлатӣ ва ҳисоббаробаркунии ғайринақдиро талаб намуданд. барои татбиқи ҳадафи чоруми миллии саноатикунонӣ бо суръати кишвар супориш дода шуд, ки масъулини ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба таъмини фаъолияти мунтазами корхонаҳои истеҳсолии амалкунанда, истифодаи самараноки иқтидорҳои мавҷуда, ҳалли мушкилоти корхонаву коргоҳҳои аз фаъолият бозмонда, бартарафсозии монеаҳои сунъиву маъмурӣ ва фароҳамсозии шароити мусоид барои фаъолияти соҳибкории истеҳсолӣ тадбирҳои таъхирнопазир андешанд. ба андешаи роҳбари давлат дар 9 моҳи соли ҷорӣ дар соҳаи энергетика паст кардани сатҳи талафоти нерӯи барқ ва ҷамъоварии маблағи истифодаи он ҳамчун мушкилоти ҳалталаб боқӣ мондааст. супориш дода шуд, ки татбиқи саривақтиву босифати лоиҳаҳои кам кардани талафоти нерӯи барқ дар шаҳру ноҳияҳои кишвар таъмин гардида, дар самти ҷорӣ намудани низоми биллингӣ ва ба ҳисобгирии пурраи истифодабарандагони нерӯи барқ, ҷамъоварии саривақтии маблағ аз аҳолӣ ва ташкилоту корхонаҳо тадбирҳои муассир амалӣ карда шаванд. зимни таҳлили вазъи соҳаи кишоварзӣ таъкид гардид, ки дар 9 моҳи соли ҷорӣ ҳаҷми умумии маҳсулоти кишоварзӣ дар кишвар ба 52.3 миллиард сомонӣ баробар шудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2023 11.4% зиёд мебошад. вале суръати рушди истеҳсоли баъзе маҳсулоти соҳа нисбат ба ҳамин давраи соли 2023 паст гардидааст. вобаста ба ин дастур дода шуд, ки ба масъалаҳои саривақт гузарондани кишти тираmoҳӣ, ғалладонагиҳо ва сабзавоти барвақтӣ, иҷрои дурнамои кишти зироатҳо, риояи ҳатмии меъёрҳои агротехникии захираи тухмиҳо ва таъмин намудани хоҷагиҳои кишоварзӣ бо тухмии баландсифат, инчунин рушди миъмаъдаи соҳаи паррандапарварӣ эътибори аввалиндараҷа дода шаванд. роҳбари давлат барои бартараф кардани камбудиву норасоиҳо ва дигар масъалаҳои ҳалталаби соҳаҳои иҷтимоии кишвар ба вазорату идораҳои дахлдор супоришҳои мушаххас дода, аз масъулин талаб карданд, ки иҷрои қатъии онҳоро таъмин намоянд. ба вазорату идораҳои дахлдор барои тақвият бахшидани фаъолияти намояндагӣ оид ба масъалаҳои муҳоҷират ва агентии
با کار تامین کنی در خارج کشور، وسعت دادن همکاری بین المللی و گوناگون سمتی مهاجرت سپارش‌های داخلدار داده شد. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان با مقصد استقبال سزاوار 35 سالگی استقلال دولتی به نمایندگان شهر و ناحیه‌ها وابسته شده حکومت کشور دستگاه اجرایی پرزیدنت رهبران ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها سپارش دادند که نظارت را برای وسعت دادن بنیاد و تجدید انشاءاتی به نقشه گرفته شده سرعت بخشند و صفت کارهای ساختمان را زیر نظارت قطعی قرار دهند. دایربندی‌های رشد اجتماعی و اقتصادی جمهوری تاجیکستان در 9 ماه سال 2024 حسابات رهبران وزارت‌های داخلدار اینچنین مسئولان دیگر مقامات شنیده شد. در ادامه مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان بودجت دولتی جمهوری تاجیکستان برای سال 2025 و دورنمای نشانده‌های بودجت دولتی برای سال‌های 2026-2027 بررسی گردید. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند که لایحه بودجت دولتی برای سال آینده با مقصد عملی نمودن سیاست اجتماعی و اقتصادی دولت در سمت تامین نمودن رشد استوار اقتصادی ملی، کاهش دادن تاثیر عامل‌های منفی بیرونی به آن، ترقیات ساحه‌های واقعی و انفراستراکتوری، بالا برداشتن سطح زندگی و حفظ اجتماعی اهالی تهیه گردیده است. طور تاکید گردید تامین نمودن حفظ اجتماعی اهالی و بالا برداشتن سطح و صفت زندگی ساکنان کشور در سیاست مالیوی حکومت کشور سمت افضلیت‌ناک به حساب می‌رود. در بودجت دولتی برای سال آینده برای مبلغ‌گذاری ساحه‌های اجتماعی 23.9 میلیارد سومانی پیش بینی گردیده است که 46.3% حجم عمومی خراجات بودجت یا 14.4% مجموع محصولات داخلی را تشکیل می‌دهد. ابراز داشتند رهبری دولت. گفته شد که در سال 2025 برای رشد ساحه‌های واقعی اقتصادیات کشور پیش بینی شده است که از بودجت دولتی 15.2 میلیارد سومانی روانه کرده شود. در رابطه با دورنمای نشانده‌های بودجت دولتی برای سال‌های 2026-2027 تاکید گردید که نشانده‌های دورنمای درآمد و خراجات بودجت دولتی جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2026-2027 دوام منطقی لایحه بودجت سال 2025 باشند. رهبر دولت محترم امامعلی رحمان برای اجرای دورنمای نشانده‌های ماکرو اقتصادی کشور در دوره میانه مهلت، نشانده‌های بودجت دولتی برای سال 2025 و دورنمای آن برای سال‌های 2026-2027 در نزد وزارت و اداره‌ها، مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی و دیگر ساختار و مقامات داخلدار کشور وظیفه‌های مشخص گذاشتند. از جمله سپارش داده شد که برنامه و نقشه‌های قبول نموده حکومت مملکت سر وقت، پررا و صفتناک تأمین کرده شده. برای رسیدن به هدف‌های استراتژی و تطبیق وظیفه‌های مهم دولتی، اجرای دورنمای نشانده‌های اساسی ماکرو اقتصادی برای سال‌های 2025-2027 تأمین گردد. بعد بررسی قرار حکومت جمهوری تاجیکستان آید به بودجت دولتی جمهوری تاجیکستان برای سال 2025 و دورنمای نشانده‌های بودجت دولتی برای سال‌های 2026-2027 قبول کرده شد. سپس در مجلس حکومت کشور لایحه‌های قانون جمهوری تاجیکستان درباره با قیدگیری دولتی اسناد حالت شهروندی و قانون جمهوری تاجیکستان آید به وارد نمودن علاوه به قانون جمهوری تاجیکستان درباره بودجت دولتی جمهوری تاجیکستان برای سال 2024 محاکمه و برای بررسی به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ارسال کرده شد. مسائل درباره برنامه میانه مهلت سال‌های 2024-2026 استراتژی اداره‌کنی مالیه دولتی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 و درباره نقشه میانه مهلت عمل برای سال‌های 2024-2026 استراتژی ملی رشد معارف جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 بررسی شده قرارهای داخلدار قبول گردید. در فراورد مجلس پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان با مقامات اجرایی حکومت دولتی و دیگر تشکیلات سپارش دادند که کارها را برای در سطح ضروری گذراندن زمستان در همه ساحه‌ها به خصوص مؤسسه‌های اجتماعی جانلوگ نمایند. دستور سپارش‌ها همچنین برای ذخیره کافی مواد خوراکباری، سودشواری و وسعت کارهای سازندگی به استقبال سزاوار جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان داده شد.
کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان در زمان استقلال دولتی تهیه، محاکمه و طریق رایپرسی عمومی خلقی سال 1994 قبول گردید. امسال از این رویداد تاریخی 30 سال پر می شود. تحلیل ها نشان می دهند که نقش کنستیتوسیا در تأمین حیات آسوده مردم، رشد ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی و بهره‌ور شدن ساکنان مملکت از زندگی پرسعادت نقش مهم گذاشته است. گزارش نوروزشاه عزیزالله درباره نقش گذشتگان ملت تاجیک در نظام حقوق و آزادی‌های انسان تهیه شده است. در اعلامیه کوروش به همه انسان‌ها و قوم و ملت‌ها احترام برابر گذاشته شده است که در تمدن بشری بازیافت بی‌نظیر بهاگذاری می‌گردد. کوروش کبیر یکی از اولین شاهنشاه است که به عالمیان اصول متمدن دولتداری را اهدا و همچون بنیادگذار پایه‌های نخستین نظام حقوق و آزادی‌ها در عالم اعتراف شده است. از گذشته ریایه عنصرهای متحد کننده، رسیدن به قدر صلح و آرامی و ریایه قانون و ترتیبات در تفکر ملت تاجیک موقع محوری داشت. در شرایط کنونی گفتار و عمل گذشتگانمان در سمت حفظ صلح و آرامی اهمیت بیشتر کسب نموده ما را وادار می‌نماید که به خاطر زندگی پرسعادت معیارهای کنستیتوسیا را رعایت نماییم. زیرا امروز صلح و آرامی عامل اساسی بقای ملت و سعادت زندگی به شمار می‌رود. با رعایت معیار و طلبات کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان ما می‌توانیم در دولتداری متمدن و پیشرفته و صاحب خردی سهمگذاری نماییم. تاریخاً ملت ما از زمره اون خلق‌های سومرات که در درازای تاریخ به خاطر تحکیم و تقویت و تنظیم مناسبت‌های جمعیتی در محیط دولتداری خویش همواره سندهای به اصطلاح معیاری حقوقی را ایجاد می‌کرد و با طفیل این سندهای معیاری حقوقی توانستند که گذشتگان ما در مرحله‌های گوناگون تاریخی نظام دولتداری خود رو به یک طور معتدل به راه بمانند. حالا ببینید ما اگر درباره این تاریخاً دایر به این سندهای معیاری حقوقی اندیشه رانیم، این شروع میشه از همون زمان حکمرانی پیشدادی‌ها. خودی همون سال‌های پیشدادی‌ها ببینید از نام خودش معلوم که یعنی در اساس داد به معنای قانون، عدالت، دولتداری خود رو به راه مانده بودند. پس ما می‌بینیم همین گونه یک معیارهای بسیار مکمل حقوقی را در کتاب نخست قاموس جهانی اوستا و اعلامیه حقوق کوروش کبیر در دنیای قدیم از نقطه نظر حقوقی، از نقطه نظر انسان دوستی، انسانگرایی نقش بسیار مؤثر دارد. در زمان استقلال دولتی با سیاست خردمندانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان رعایت معیارهای کنستیتوسیا، رسیدن به قدر صلح و ثبات، احیا و ارجگذاری به تمدن عالم شمول ملت در افکار مردم موقع محوری پیدا نموده است. زیرا هر یک نفر امروز درک میکند که مرام و مقصد هر شهروند در کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان تجسم یافته است و رعایت معیارهای کنستیتوسیا سعادت روزافزون زندگی را تامین میکند. در زمان صاحب استقلالی ما که دولت ملی ساختیم، چون میراثبر فرهنگ بسیار قدیمه و چون میراثبر تمدن بزرگ آریاها توانستیم که از نه همون معیارهای حقوقی خود را ایجاد نماییم و در سمت اصلاحات حقوقی در زمان صاحب استقلالی قبول کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان گفتم ممکن که یکی از نشانهای عالی روند اصلاحات مملکت می باشد و کنستیتوسیای ما در زمینه ارزش‌های ملی، تاریخی، انسانی تهیه و قبول شده است و کنستیتوسیای ما این افاده کننده آرمان‌های تاریخی ما، آرمان‌های فرهنگی ما و آرمان و آرزو و هدف‌های امروزی جامعه تاجیکستان تهیه و قبول گردیده است. در کنستیتوسیای ما نقش انسان، ارزش‌های انسان مقام والا را دارا هستند. قبول کنستیتوسیا بیانگر وارد شدن تاجیکستان به مرحله صفتا نوی تاریخ انکشاف به حساب رفته در ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی دگرگونی‌های کلی را به وجود آورد. امروز کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان کفیل پایداری استقلال دولتی، دولتداری ملی، رعایت حقوق و آزادی‌های شهروندان و پیشرفت روزافزون بوده خدمت به مردم محک اساسی آن را تشکیل می‌دهد. خرد و ذکاوت ازلی خلق تاجیک ولایت قانون و امروز و آینده تاجیکستان صاحب استقلال را درخشان نگاه می‌دارد. نوروزشاه عزیزالله مهروز جمعه اخبار. دوشنبه شهر آرزوها مکان برگزاری چهاربینی‌های سطح جهانی و خانه امید تاجیکان دنیاست. دوام سال‌های صاحب استقلال شهر دوشنبه به عنوان شهر جوانی و شهر سیاحی بیشتر معمول گردیده شهرت بی‌سابقه کسب کرد و بهترین شرایط و امکانات برای ساکنان و مهمانان فراهم آورده شد. توجه نمایید.
душанбе шаҳре дар меҳвари қуллаҳои бузург, гулбасару гулбадомон, рангину пурҷило, шаҳри орзуҳо ва шаҳри ҷавонӣ унвони шоистае барои Душанбе, пойтахти Тоҷикистони муқаддасу соҳибистиқлол буда, муаррифгари симои диққатҷалбкунандаи ин шаҳри дорои таърихи қадима ва инфрасохтори муосиру замонавӣ мебошад. Қалби Тоҷикистони соҳибистиқлол Душанбе маркази ташаккули ҳувияту худшиносӣ ва макони муқаддас, хонаи умеду орзуҳои тамоми тоҷикони рӯи дунёст. Ба унвони шаҳри ҷавонӣ сазовар Душанбе дар муҳайё сохтани шароити арзанда барои ҷавонону наврасон арзёбӣ мегардад. Дар пойтахти мамлакат барои насли ҷавон имконияти фароғ аз ҷумла шароити хуби илмомӯзӣ, машғул шудан ба навъҳои гуногуни варзиш ва рушди малакаҳои зеҳнӣ фароҳам оварда шудааст. мо имрӯзҳо шоҳиди он гаштем, ки Душанбе ба яке аз пойтахтҳои рушдёфта ва қобили таваҷҷуҳи ҷаҳониён гардидааст ва инам ба хотир ин аст, ки рӯз то рӯз Душанбеи мо обод мегардад ва дар натиҷаи сиёсати пешгирифтаи шаҳрдории шаҳри Душанбе, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, имрӯзҳо дар шаҳри Душанбе сохтмонҳои зиёде ба вуҷуд омаданд ва худи Душанбе на танҳо як маркази бузурги фарҳангӣ, балки як маркази бузурги чорабиниҳои бузурги сиёсӣ, варзишӣ, байналмилалии варзишӣ гашидааст. Албатта ҳар як пойтахт ин муаррифгари симои миллат аст, муаррифгари давлатдории миллат аст ва худи агар рушди шаҳрро назорат кунем, мо мебинем, ки меъмории шаҳр дар асоси анъанаҳои қадимаи сохтмонӣ ва ободкории тоҷикон сохта шудааст ва инчунин бо илова намудани унсурҳои муосир, модерн. Яъне ки дар маҷмӯъ мо дида истем, ки шаҳри мо ҳам хусусияти миллӣ, як тобиши миллӣ дорад ва аз тарафи дигар як шаҳри хеле модерн ба ҳисоб меравад. ҷавонони саодатманди тоҷик бо фараҳмандӣ аз ин ҳама дастоварду музаффариятҳои дар қалби Тоҷикистон шаҳри дилораи Душанбе фаъолияти самарабахш дошта, аз шароитҳои барояшон муҳайё гардида бемамнуният истифода мебаранд. Бунёди муассисаҳои нави таълимӣ бо шароити муосир, боғҳои фарҳангиву фароғатӣ, толору майдончаҳои муосири варзишӣ, марказҳои истироҳатӣ ва илмомӯзии инноватсионӣ дар шаҳри Душанбе ба беҳтар гардидани фаъолият ва зиндагӣ бо саодати ҷавонон замина гузошт. шаҳри Душанбе дар минтақаи Осиёи марказӣ ягона шаҳре аз нигоҳи ободонӣ ва гулгулшукуфонӣ аз дигар шаҳрҳо фарқ мекунад. имрӯз шаҳри Душанбе бо хиёбонҳо, бо гулгаштҳо, бо ҳамон биноҳои маъмурию биноҳои фарҳангии худ имрӯз тавонистааст таваҷҷӯҳи тамоми меҳмонони хориҷӣ ва тамоми шаҳрвандони кишвари Тоҷикистонро ба худ ҷалб намояд. дар шаҳри Душанбе чорабиниҳои сатҳи байналмилалӣ, форумҳо, ҳамоишҳо, инчунин конферансҳои сатҳи ҷаҳонӣ баргузор мегардад. Аз нигоҳи суботи сиёсӣ бисёр боамтарин будани шаҳри Душанбе аст. инчунин агар мо ба ҳамин майдончаҳои варзишии шаҳри Душанбе назар афкунем ё оиди ҳамин масъала гуфта гузарем, қариб дар ҳар як кӯчаҳо, дар ҳар як яъне хиёбонҳо, дар ҳар як ноҳияҳои гирду атрофи шаҳри Душанбе майдончаҳои варзишӣ, яъне маҷмъаҳои варзишӣ яъне доман афрохтаанд, ки барои саломатии насли навраси миллати тоҷик дар хизмат ҳастанд. инчунин агар мо гуфта гузарем пиромони биноҳои маъмурии шаҳри Душанбе, имрӯз бинои нави парлумони ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар шаҳри Душанбе қомат афрохтааст, яке аз беҳтарин биноҳо ва яке аз хушнамотарин биноҳо дар минтақаи Осиёи марказӣ ба ҳисоб меравад, ки ба монанди ӯ дигар дар ягон шаҳрҳои минтақа чунин шаҳри зебо, чунин биноҳои зебо ба мушоҳида намерасад. роҳандозии форуму фестивалҳои байналмилалӣ ва мусобиқаҳои варзишии ҷаҳонӣ бо иштироки ҷавонон дар шаҳри Душанбе натиҷаи тадбирандешиҳои пайваста ва таваҷҷӯҳи хоси пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба нерӯ ва қудрати созандаи ҷавонон мебошад. дар чунин форуму фестивалҳо ҷавонони тоҷик бо ҷавонони дигар давлатҳо табодули афкор намуда, аз таҷриба ва маҳорату малакаи касбии онҳо бохабар мешаванд. инчунин ба шарофати чунин ҳамкориҳои судманд Душанбе ба унвони шаҳри ҷавонӣ дар арсаи ҷаҳон муаррифӣ шуда ба маркази қабули барномаву консепсияҳои мушаххас вобаста ба рушди зеҳнии ҷавонону наврасон, ба таҳсил фаро гирифтану соҳибкасб гардидани онҳо, ҳамзамон иштироки фаъоли ин қишри ояндасоз дар ҳаёти ҷамъиятӣ табдил ёфтааст.
دوشنبه پایتخت جمهوری تاجیکستان واقعا به یک شهری فرهنگی مبدل گردیده است که این در برابر همقدم با دیگر پایتخت‌های با نفوذ و پیشرفته دنیا برابر است. امروز با تشبث و ابتکارات اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و سعی و تلاش‌های پیوسته رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی و همه گونه خوب راهبردها و ابتکارات نجیب وابسته به رشد دولت و ملت وابسته به زیبا گردانیدن شهر دوشنبه چاره‌های سودمند اندیشیده شده ایستادند. در شهر دوشنبه برای مشغول شدن جوانان با نمودهای گوناگون ورزش، ترغیب طرز حیات سالم و عمومیت آن شرایط ارزنده مهیا گردیده است. بنیاد قصر تنیس و مجموعه ورزشی آبی با شرایط ارزنده و جوابگو به طلبات جهانی، اینچنین راهاندازی مسابقه‌های سطحی بین‌المللی در آن شهادت توجه همیشگی به ساحه تربیت جسمانی میباشد. همه این سازندگی‌ها که پایتخت تاجیکستان صاحب استقلال شهر دوشنبه را به شهر جوانی تبدیل دادند، ثمره اقدام و تشبث‌های سازنده پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی میباشد که در باز هم پیشرفت گردیدن پایتخت مملکت همچون سیمای دولت و ملت زمینه میگذارد. در دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد آسیمی در دایره هدف چهارم استراتژی صنعت‌کنونی با سرعت مملکت کادرهای بلند اختصاصی جوابگوی طلبات بازار مهنت آماده کرده می شود با مقصد تطبیق علم در استحصالات، رشد سمت‌های گوناگون ساحه صنعت و راه‌های حل مشکلات. کنفرانس‌های بین‌المللی علمی عملی مسئله‌های معاصر صنعت ماشین‌سازی برگزار گردید. تفصیلات بیشتر در گزارش خبرنگاران ما. صنعت تاجیکستان با سرعت رشد می‌نماید. بنیاد کارگاه و کارخانه‌های معاصر و تأمین ساکنان به خصوص متخصصان جوان با جای کار از هدف‌های محوری است که آینده نتیجه‌ها را در سمت استحصالات افزون می‌گرداند. در دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام محمد آسیمی به مسئله آماده کردن متخصصان جوابگوی طلبات بازار مهنت توجه اساسی ظاهر کرده می‌شود. نتیجه همین است که سال جاری دانشجویان دانشگاه در آزمون‌های سطحی جمهوری اشتراک کرده از روی نامیناسیون اختراعکاری سزاوار جای اول شدند. مینتداری خود را به پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان می‌رسانم که برای ما جوانان چنین آزمون‌ها تشکیل کرده شده است. در دور جمهوری آن سزاوار جای اول گردیدیم. اختراع پیشنهاد نموده ما برای زیاد نمودن مهلت کاری محرک و صرفه هم سوزشواری هم روغن سوزش کم کننده و هم زیاد نمودن مهلت کاری آن میباشد که از جهت اقتصادیات فایده به نهایت کلان را دارد. ҳайати омӯзгорону кормандони донишгоҳи техникии тоҷикистон кӯшиш ба харҷ дода истодаанд ки мутахассисонеро тарбия намоянд ки то онҳо тавонанд ба воситаи он технологияҳои навине ки аллакай дар ҷаҳон ва аз он ҷумла дар ҷумҳурии тоҷикистон ҳам дар истеҳсолот ба роҳ монда шудааст ба воситаи ҳамин технологияҳо кор карда тавонанд. در دانشگاه تکنیکی تاجیکستان برای آماده‌سازی متخصصان ساحه انرژتیکا، صنعت، تکنولوژی اینوواسیونی و دیگر سمت‌ها شرایط مساعد فراهم گردیده. همزمان برای جاری نمودن علم در استحصالات چاره‌بینی‌های گوناگون پیوسته دایر کرده می‌شود. در کنفرانس علمی عملی سطحی بین‌المللی از طرف عالمان و کارشناسان داخلی و خارجی در موضوع مسئله‌های معاصر صنعت ماشین‌سازی فکر و اندیشه‌های سودمند پیشنهاد گردید که برای رشد آینده ساحه مساعدت خواهد کرد. در کنفرانس 73 مقاله سطح عالی از طرف عالمان خارج و وطنی پیشنهاد گردیده است، نشر گردیده است که به نهایت خوب است و معماهای مبرم ساحه صنعت ماشین‌سازی در آنجا درج گردیده است. آموزش زبان‌های خارجی و تکنولوژی معاصر، تهیه نقشه مکمل برای بنیاد کارخانه‌های نوی ساحه صنعت ماشین‌سازی، جلب بیشتر متخصصان جوان در کارخانه‌های صنعتی یکی از طلبات زمان معاصر جهت راه یافتن به بازار مهنت میباشد. و ما لازم است که به مسئله تیاری کادرها دقت خیلی جدی دهیم. این هم مسئله خود دانشگاه است، هم تشکیل کنندگان استحصالات است و هم خود همون استحصالات است که با کادرهایی که با آنجا میرن شرایط فراهم آورند.
дар кишвар дар доираи ҳадафи чоруми стратегӣ саноати кунонӣ босуръат на танҳо ба бунёди корхонаҳои муосир ва истеҳсоли маҳсулоти ивазкунандаи воридот афзалияти бештар дода мешавад, балки барои омодасозии кадрҳои баландихтисос ва таъмини онҳо бо ҷои кор тадбирҳои амалӣ андешида мешавад. бинандаҳои гиромӣ, чунин буданд хабару гузоришҳое ки то ин лаҳза ҳамкорони мо омода намуданд. манзури шумо намудем. саломат бошед.